Mijotek Color Generator Dealer Chuan Escort Kubota Generator Anzur Telta Kubota hi Japanese company mingthang ania Escort nen tangkopin generator thale rintlak anrot siam chukleta ani generator ate ber tanga alien ber thlengin an kole Mizoram chung khoi muna po an deliver theya an mani dor tu te chu installation po athlonin an ti sak theibok after sales service le spare parts a boina awmlo call ho chu thei tur po an kol boke address CL Thansanga building Venglui Pipangi Peng Sorazo chothale risel Mizoram chunge siam chuan pathian le mi puite du sakna awangin kumso pathum lai alotling vetareng mai an kut chuak atharlamin a risela food supplement dang angin aman ato velo damlo choi theilo cancer natna neite zuntlung veitele tar chaklo te ba kha no panga tanga puitling thlenga eitur a om veke azur chhong tu te tan lep a that ba kha expire a omin an thleng sak zum teya azur tu te tan po aman hla te ani TL Mizo Foods address Salemveng Aizol Mizoram thlir tu te chi bai ule voin hemi ni somthi pariat sang ni somthi panga ni lai ni ania tuna hian durtlang leitan rama PHE complex a kan om ani helai hmuna hian septic tang thami aman dan tur dik taka man chuan khat theilo tin athlibol hlo chuak kan han ti atui ril chuak te po mi hring hrisel na khoi poilo tura mi thiam tena an duan chuak hun rei tak an lo en chin to le Mizoram a po kan lo man to chu tiang mun chu hei kan han bel chiang don ani a kan chevela hian hei Fibre Reinforce Plastic FRP ti in an lamah FRP Biodigester an tia chu tiang chu an lo siam treu mai ni he thil hi voina hian kan han tlonga kan han kok chiang le don ani a kan hria thewangin Aizol khopuya mi hring kan pung zela ram leilung azau bel thei to silova kan to em kan in beng khom na sa a septic tang siam na turin mun tha kan nei tok lova rem lovin septic tang te kan han siama sok pit te po chu tiang chuan rem lovin kan han siama ti chuan alo thatok lova rim chatak tak khang kha mi pui wan tlang hrisel na khoi che thei thil tiang kha kan ti luang chuak fo mai thina tin mi tam takina azir mi tena an soidana phei chuan leimin le chiat na tam tak thleng hi kan septic tang siam dan phung fu lo wang ani ti hi an zir chu dan te po ani a helai hmuna hian thil thatak man lo siam chuaka sang ni som pakua October thla khan helai hmun hi kan tlo to a hei kumnga lai liam to a mi tam tak chuan kan video te po kha an hai chuaka engtin nge he septic tang thami hi kan lo nei ve theiang puwan an ron tiam in ron ziat zot chiang an thin ni PHC department lama khita tui khutlang lama khian han leng lu top ula han zot ro an lo fil fia thei ve kang chu ka ti thina chu tianga ko mu chu tam tak ka nei ani amaro chu kan report siam kha kumnga lai alo liam to awangin siam tharle te poi hun to mange kan ti a mi hring mamo Aizol khopui abik takin mitinin hei mang thei ni taila har satna tam tak kan to hi kan pumpel thei don ani ten kan tui kan ti bol hlo na salutuka kan ek thi rim chetak tak te ti khan kora kan luan thlak tira ti chuan khuta kan tui tlan tlonga alu thalo thei lova khatiang reng khan septic tang buai pui hian kan hun le tha kan seng na sa a theni na khat to kan tia kan han paya chu tiang reng chuan a pai na tura mun alo rem chang thatok lo chu tiang chuan kan buai na sa ani septic tang hi asiam dan tur phungdik tak a siam chuan hun rei tak khat theilo tur ani lai khan kan septic tang siam dan phung le kan man dan phung te adik tok lo awangin a khat zung loi sia chungte wang po chuan helai mun hi tlo tulin kan thria hei voina hian helai hmuna hian kan han leng lut le ani a hei thok tu ten min lo dong song thakop maya chu tiang chuan an na tho dan phung te engting nge mi pui wan tlang kan chhor tang ka yang ti te kha voina hian kan report turber chu ani a tiang chuan report kan bot sai chodon ani hi SDO fel tak mai nia pu Henry la rin zona ani a helai hi subdivision in
subdivision angin in thuta tro ti chuan ta hian office aneya thopui tenen ta hian mi som pakwa velem mi kha ta hian an thok tlak tlak thina ni ti chuan hei kan bula hian fibre reinforce plastic anti mai biodigester anti chu a septic tang lai taka kha hei ta hian an hung ro maya hei hi a capacity lian de hleka chung ko member som panga emo mi som panga hostelar te pon ni theng chumo mi som panga man tur chu tiang ang capacity chu ni a alen po aliana a pindan po hi tam hreta an siam tam zo ka he mi paruk man tur ani tlang puya chu tiang chuan a chi hrang hrang a size ka chi hrang hrang a oma size a hian mi panga man tur te tin mi som man tur te som panga man tur te mi som ni man tur som ni panga man tur kha tiang khan mi som tum man tur mi som nga man tur thlengin a siam the ni helai hmuna hian an siam tam ber kan soitak ang khan mi paruk man tur hian siam nem khop maya ti chuan a aya lian te po kha order a omdana zir te po nianga nakina min la fil fi thei tur angai tai la pu henry ten hetiang ang he FRP kan ti mayang chu fibre reinforce plastic biodigester anti a hi aseite du ema FRP ti in lam tamaila hetiang FRP he helaya an duan chu liao an siam chu hi ania abang hi fibre ania fibre plastic khong tak mai ania ti chuan helai hianin heng fibre te po hian siam chop veka thil liquid enge mo tang khan ti khan an siam atiang bang hi ron chuak ta ni chu tiang chuan a pindan te po hi mumal takle omjenei taka siam ania in bi chiang pot teng pu henry kan biak main he septic tang FRP kan ti hi kan soitak ang khan mi som pangman tur ania wangin alian khop maya adung hi fit ruk ania awang hi fit thum le inches riat ania asan zong hi fit li ani ti chuan hei pindan po hi pangalai maya oma helai hi zun le ek ron lu masak na ber tur kha ani tani helai vela hian paipin ti hian ron lut photanga ti chuan helai hian loop mesh a umta a ti chuan pindan tina hian loop mesh hi tiang hian siam veka loop mesh hi bacteria tom him na turani helai hian an tom himangan in thla pung bokanga ti chuan he tiang loop mesh hian da ta veka tiang chuan in a bang hi hei a pindan atanan han siam an kham diet heng zong song hi fibre khong chatak mai chelei theilo tur khani tui ek theilo khani a ti chuan ta hian ron lu tanga chuan in zun le ek tui ri la kha khulai khona chuakang ta khona chuakang pindan le lam hana chuak phei don ani ti chuan pindan le lama po hian loop mesh kan ti kha hei aton ton a hena ta veka heng hi bacteria ho helai an culture mek nakina an in thla pun na an siam pun nan culture na hinakina kan la ko kanga ti chuan in tuiril khatana ron chuakang chun ta hian an tlinganga an khat chowanga hetilai akuak na aya sang seta hian ta son ko pakhatom le ta son aron luang liam leang khamiron luang liam kha sotilai akua ai sang heta hetilai hian a insan le na hi inches rukvel bor chu ni mai ome khat kianga khan ta hen aron luang liam leanga tiang chuan in hei loop mesh khan da veka uluk taka da veka ni henga hian bacteria kha an betanga nin thla punganga an om himang tiang chuan ta hen aron chuakanga ti chuan he ta hian apin dan nung bera hi chuan helai achin nai to tak maya hian akua hi om ta dei ani ta hian zun le ek tuiri la khata hen ron chuak to ang helai atanga chuak to hi chu hetilai ron lu ta hi chu a fim em to ni Central Polution Control Board standard atling zan to ni Central Polution Control Board standard tling thap khamit tui chuak kha chu at bol ho to lo ti na ni mo bol ho to lo a om zia chu aman dan tur dik takami ina mana khatiang anga hetilaya sok pita kan liam tir ang chi tuya kha Hemi atanga chuaka hi chu athiang lim tha em to a vantlang kongsir tui hok luan kora po luan tir mai ta se poya khoi to don lo ti na ni ama ero chu hetiang mangdu
chung ko tam tak hi duang takin discipline lo thatok lo fo thina a capacity antina mi paruk man turanga hisab khami som te ponan lo man pal chuan helai tui chuak kha arim chiat chang thin ta ni a septic thatok man ta thin lawani khatiang kha fo thina wangin van tlang tui luan kora hanti ve top maya kha chu kan in advice lu tuk lo a thabera chuan sok pit pa ngai tak siamat chu ta chuan lu tir kha a thabera ni ti kha kan han soi masa ni sela pu henry heng hi engtin nge ni kan han mu chu a tobul a khamin han fil lok ta che a tobul train han soi don tangila india ram si pai kan ram veng him tura vuram tlang sang tak taka chetla thin te hi in thiarna mu mal po nei lovin an ria book sirvela te in thiarin zun le ek thiarin ti khana nom thina chu an sel na tang khan lo poita em ya di an ek te ti khan an khala an tuile a chu an eile ina te an rong bol nan ten an manglo thei si lawa kha an taksatana lo poita em ani chu mi chu shia in kan Ministry of Defence Government of India hian DRDO te hi zirchiang turin a tir chhuak ter ngot meya ti chuan DRDO te chuan scientist te chuan anan kal chhuak khan Antarctica a penguin kan ti ang chi arwala chetla thin ho kha an ek kha a troiral ta tlat mai ani vurama khan chu han mu chua chu anaerobic bacteria kan ti oxygen ma mo si lo ho kha khang ho khan an lo eiral thei khan in vuram temperature niam tak taka po khan chu an han la leta india ram han zir chianga ti chuan india ram man ve thei turin ti khan han siam chuaka chu ti chuan AMI anaerobic microbial inoculum kan ti hi lo piang chuak ta ni kholuma man thei tur khan an siam danglam le ta zel ti na ni asan chu an mu chuan na kha chu he ta vuram tlang sang khang huna tang khan khatiang khan thila lo troi thei ani penguin ho ek te po kha a troi zung thei ni ti atang khan an zir chuak ti na ni ta chu india ram mil kholum mil khan an zir chianga ti chuan hetlama hian india rama kan rama an ron introduce ve a chuan PhD po hen kan mang ve ta ni ni china ka soita gang khan sang ni som pakwa october tha tila khan report kan siam khani a hei kumnga zeta liam ta mo amang to ten enge ni an feedback te soitur theiam kai kumnga kan mang ve to a PhD lam po hian experience tam tak kan neya atira kan lo sakdan te kan lo ti dan thina te po khathak dang lam tam tak kan nei to ni chu wang chuan amami report masa lama kan ti dan lo deuh te po khan tuna hian kan han ti to ania amaro chu feedback kan han nei china hi chuan a thatlang puya a that lo na complaint tam berero hi chu a man dan tur diklo anga kan man wang ania i soitong khan paruk turam han turat kan ti soma malo man te khang te wang khan a thatok lo thina chuan ni lo chuan a tha a capacity a sang man a thin chu problem ber ti na ni mo ani le a chunga hian engemoni a ti danglam a design han ti danglam kha a eng te hinge ni le a soi mai theiam a system hi chuan a danglam lu tuk lova i hei loop mesh kan ti te po hi kan lamang veka amaro chu a chi shi bi ka hi kan han pe to lai taka chu khalaya luton tira khana tira chi shi om ta tro ti lai kha khami lai te kha kan pe chu ni deuh mai a i problem tap tak min siam ve ni khang khan alo bloka alo no thina mo chu ti lai te chu ni adang a hi chuan han siang dam lang em kan nei lo Kulikon Healthcare Multi-Speciality Clinic, Psychiatrist, Clinical Psychologist, Medicine Specialist, Gynecologist, General Surgeon, le ENT Specialist te ron the ni. Teleconsultation ati theya. Dam chunga dam doi engai, AAY le BPL mei thai le ezong tu nu le pa inan boral san to te tan. Registration ti in dam doi man tlom zo kin le theya. Dam doi chung chang zot fia du tan pharmacist anom reng boke. Mizo thalai te ruihlo ina ti boina sa lea ruihlo do na konga antang kai ve theina ti in damdoi le zungol veina atanga tal chuak du tak tak te puiturin free addiction drive june ni sang ni somni panga tanga june ni somthum thleng nei ani dona hrechiang du tan phone number tarlana hian zo fia thei ani e India rama generator siam tulun le hral chuak nem per kilos kar chuan an generator siam de chu tunlai khuvel changkan na milin an upgrade zela Coil I green page chu I mobile phone atangini monitor theita mun hello slim design po anron chop chuak ta e kilos kar hi alternator le engine siam kop thei chun ania
darkar somni pali chung chol lova man ngam ania a current pek chu asuve lova voltage po amang tu du dan ang adjust mai thayani CPC binom sang thlapasiam ania wangin athoma zoya air pollution siam tlem hle main office RBH General Enterprise Kiloskar House Konveng tu Zemabo Aizol Mizoram hei hi chung ko member paruk man turata na an design ania alian lo metar khat bial ania san zong po metar khat ania ti chuan a zau zong po hi tia te kwalian metar khat vek ani chuan a pindan hei hi chu pali chawa om tabi ka pindan bang ta hian pathum a oma ti chuan pindan pali om ta ni he lampang hi a main zun le ek ron lu masak na ber tur khani ta a helama tang hian ron lu tanga ta chuan pipe khata hian ron lu tang mo chuan hela hian akwa a umta a heta na ron luang liamanga ti chuan heta hela hian ron khat lenga helai akwa ai sang heta hian tanan ver leta a tan ron luang leng khatiang zel khan hei hi helai a to ber aron thlen to chuan atui hi thiang lim em to ani hei hi chung ko member parung man tur ani lai khan hetiang hin sal chuan hem deuh berania mi som borvel ten an lo mang ta thina khatiang ani wang khan an hisab dan aya member tamina an man ta ka chuan helai atanga chhuak thiang hlim tak tuifim thatak ni tur kha bol hlo chang om ta thina achan ber chu kha kha ni ta ni a capacity aya sang inan man khan fel talo thin ti na ani chu ti chuanin pu henry hei hi eng zat man nge ni ang le hemi tuna mi paruk man tur ang chi man tura kan siam bi kai chu cheng sing ni le sanga kan chiar be o ti chuan ani le hei hi mi som panga man tur mi som ania panga man ni chu cheng sing li le sanga o hei hi ato lem lovani tun ma khan sang ni som pakua a report kan siam lai khan subsidy impact thei ani thina tlom te in an pe a hetiang mi paruk man thei ang chi phei hi chu cheng sing khat zali somli cheng sing khat le zanga angvel le kani chu tiang chun an pe thina amar chu tuna chun cheng sing ni lo chuang chho ve ta a chan chu khami subsidy akha alo hun alo kal zela a top to sia amang du tan chuan a to chuang lowani ti kha kan han soi du ani a ti chuan hela hian leitur tam tak tuna hian an siam to pu hen riang zat vel nge in siam chu to hi le tuna hian 6 user kan ti mi paruk man hi za som riat pariat stock kan ne ya chuan kan siam to zong bi ka Biodigester FRP kan ti hi chu sang khat somruk pani kan siam to alian vela hi ani le alian hi chu tuna mathar ka han lak chawania pani hi kan sal chuak ve to stock hi pakhat kan nei ti chuan alian du tan chuan order de wangai don ti na ni mo tuna hian mi som le mi som ni ta na man thei tur hi siam turin mala kan tum mek bokani chuan asomnga somli ti chawa kha chu order chop deuh chunga yang kan soitak ang khan aizol khopuya kan to ema kan in beng khom na sa a mun rem le rem lo soi theilo tlang pang oi tak taka te po kan in beng khom zela mun ma in min dai lo wangin septic tang du thala han siam na turte tin sok pit thatak han siam na turte po arem lo fo ani tin mun then khata phei chuan in mun tam tak hi lung mun te lo nia sok pit reng chu khatia lei lai khor thuk taka han lai khor nuwa khan brick kha ong deuh phuarin kan han rem phota brick le a lei bang inkar khan ro ra te ti khan no kha veka ngai khata tuilu reng kha chu lein hi bral zel turania khati anga a system dik taka siamani chuan kha kan septic tang man thina kha lo to em thina ni amaro chu sok pit te asiam dan phung dik tak a siam thei tur chuan mun ma nei thatanga ya chu kan munin a zo si lo rem lo in kan han siam lo aya tak meu then phei chung kan siam ve mei a then phei chun sok pit po siam lovin thang lama kora mi mu lo dewa ti khan pipe ten an lo phum ruwa an lo lik chu tir thin ni chu mi pui wan tlang hrisel na khoi poi em chu tiang zong laka kan him theina tur chuan tuna PHE na an buai pui me ka hi kan man thei chuan a thadon em ani kan soitak ang khan hemi chungchang hi kumsang ni som pakua October thla khan report kan lo siam to a then khat chun hai let na chang ten hria a min ron zot chiang kan ti to khamo
ข้างหุ่นไล่ขัดส่วน subsidy impact อันนี้อัตลมอังเร่งครบมายามีปรุกมันตูร์ช่วงก็ member ปรุกมันตูร์อังจีให้เตียงเตี้ยแต่ฮิโมขัดเตียงอักฮาขัดที่หุ่นไล่ส่วนเจงสิงขัดจลีเลสมลีมันอันนี้อามาร์จูหุ่นหันกัลเรตา subsidy เทข้าสังสนโลอมโตโลวะตัวนั้นส่วนอัตโตโจก็เลยโลง่ายตามาเสอัตรังกายไงตัวอินอัตโตรันโลวะนี่อาเซียมฮีฮาวตักเวเพียนะfiber abang zong te het asiam chop vek hi ni a tui ek theilo hun tam tak kum tam tak poral ma se che theilo turangai ani hetiang hian an ron duang chuak ta a ti chuan tuna chuan hetiang tia te hi cheng sing ni le zanga in le the ni ta a cheng sing ni le zanga a chuan a bacteria manakha hela hian bacteria hin culture mup maya nakina kan la ko kan ti to kha hela hian plant bacteria and culture na hi plant hi pali an neya patni tuna henan mangmeka chu tiang chuan nakina kan la kok chianga bacteria hian siam chuak renga chu bacteria chuan ek zun le ek kha ti khanin lo tlan ve ta chara ek khalo eiral zera lo eiral zela e bacteria hi thakop maya elaya an culture an siam chu a hi an siam puna hi hei mi hring ri la hianin bacteria tam tak omakan thil ei te khakhang han an lo ei ral thin tan lo detroit ta zung thina chu tiang kan rila mi hring ril chung om ai ma khan tuna an bacteria hetilai an culture kan han ti a hi achak zo kani ek kha ei ral chakani chu tiang chu ni ta a hemi ek ei ral tu a kha thun ve zel lo nga ya chu mian thun na man zong te nen chuan ni china kan soitak cheng sing ni le zanga kan ti khan a khung ta vekani a bacteria bi ka hi hetiang tiat chung ko member parukin an man tura hian liter zathum vel thun angai ve ni amaro chu ti khanin khang kha amana khana betel taveka cheng sin hi le zanga a khan cheng sang thum le zaruk man vel kha bacteria thun angai ve ni khating khan an chok rual veka hetiang ang tia ta po hian sang thum le zaruk man kha chuna ko war vek tura ngai ta ila chu tiang chu anti dan phung ani ta a ti chon hetila bacteria and culture me ka hi septic tang khatiang kan zun le ek khatiang tang chunga mi zuk eiral tur khan mi then khatin helai huna te po hianin leyan dir thinin ka hetro po henri helai hianin sal chuak ve thin kan sal chuaka tuna kan sal chuak dan hi chu ai bacteria kan tb ka hi sang thum zarukin kan shu rual veka kan va deliver sak thlap thin in va thun sak thapa an ma mo ang tok khanin pe top mai zel tin ani mo te chuan in an ile mimal khatiang angan ma ni na septic tang an lo siam ve a khan ka du ati hi an tam ve minon zot te chu nom fo thina ma ro chu heng loop mesh kan ti atom imna tur kan ti ang te hi an vo ve lem lo wang hian kha chuan mani risani to a chu wang chuan khang ve kan soimu nu hi chuan an ron chuzui lutuk lem lo loop mesh om lo khan chun bacteria khadam rei theilo tur ngai deu thina ni mo hetian thil poimo chung tinina kan mamo kan ngai ven theu tur hi duangin kan ngai ven tok lo fo thina kan in ngai tu chian deuh hlek chungai ti chang ka nga khop mai thil poimo ngai ven na chang kan hriat poimo khop maya a tulani ma son tur chuan thil tang kai le thil tul ngai ven na chang kan hriat angai ho mai me hen kan in tlak ral tuk devem o kan youtube channel en du zong te pohoi tlem chun kan thak a tul deuh lo mo ti te kha voina hen kan soitel du a ti chuan hei hetiang hian siama ti chuan a mang tu te khan complain an nei chuan an bo zui vat zelani PhD department thok tu ten fak om tak zeta arima chhedeu an hanti report te an don chang a om thina chu tianga aro chuan an han en chianga a mang tu tur capacity ai sang inan lo man wang ani tlang pui thina khatiang kha chu a boi thak deuh hlek a capacity lian zok in an thak ani lo chuan a mang tu tur member aya tama an man tlat si chuan an ni tan ti fel ngai na om lo thin khatiang ni lem lo leak palemo engemaw thil dik lo pala om chuan siam thatur khan an thok chuak vat thin ani hela hian report mai tur ani ti te kha kan soi du a phone number tarlana hian in lo zot chiang zel mai don nia tiang chuan
Hemi hi ngai vendu kan omani chuan heng phone number ate po hian zo fia thei reng an ni ti kha han soilang tel bokila a chawme septic tang chunga abang adai dan na bang tur kha ta hian hei siam san lo tung dul maya an siam hnem to hle mai helam panga point tam tak an siam to a ti hian khami siam pol a kha ta hian unit thuman omani unit khata khan mi pali zelan oma tiang chuan mi som pahnih an boi pui ve char char mai ni ti hian abang tur hi fiber hi khila khian nakina kan enanga tiang khan an han siam ta phota alo ro char nuwa loop mes khan bel le ta zela tam khop mai khi lai pok hian tiang ul mai ni ti chuan an siam zo nuwa khan he tiang siam zo nuwa khan an siam zo nuwa khan ti hian an han tunga the tiang 6 user kan than tiang khan ita hei hi chu asai sa hi meter khat bel khan ita he mi chunga hian a bang tur khat hian an han tung leang chu tiang chuan khila khian a thok pol an om ta ni mimal roi an neya helai department hoi a tho hian private in ti khian an lo boi pui ve char mai ni in cholok teng ta hian Yamaha Re ZR125 hybrid scooter petrol he lo ber mobile phone ne na thlum zom thei ani ba ka asit hoi a thil da na zau thata ka oma I him zok nan side stand iti thak line anum thei lova keji som ko pa ko chawarit net trasi hybrid tharpui na puya wangin choba fuat anga a kongi la reilo te chungin chak takin atlan le ngal theya chatakin battery a in charge tel ngal bok ani Yamaha Re ZR125 hybrid Hey, tuna hian pakhatina chok hlawa hemi tuiri la hi resin anti maya plastic hemi fiber an siam na ber hian itani hei hi atir chuan a tuiri lina oma barrel kunglai khuanin a let pheng phung maya khumi barrel chunga khuanin a resin a kha om tani ti chuan ti hian hei hi ti hian an lo hnoi tlau maya an hnoia kha ti hian a bet zela kha lo ro char ta a ti chuan fiber khong thatak kha hian siam chuak ta thina nia ya om sa mang mai loin ta hian hemi resin mang hianin an siam chuak ve thap mai ni hei hi fiber 450 anti maya tiang hianin hlai sa hela hian an han bel ta a ta hianin ti hian resin khan ta tamol mol maya ban na ni resin hi hemi thil tui himom ta khanin ta na banga hian an han tibet ta a chumi zo chuanin hela hian hei hi om le ta hei hi WR an tia oven roving an tia hei po hi hei ti hian hlai sa atok te khan hlai sa khana om ta a hei hian hemi tuna fiber 450 chunga hen hei hian a thua lenga ade han an thua hetiang anga thatak mai fiber bang khau thatak mai khalon aron chuak ta thina ni a hau tak ve phian mai hei PHE department kan han ti hi public health engineering department ti na ni a public health kha an ngai tu berle an da poimo berani mi pui van tlang hrisel na kha an na tho chan ber ani angin kan septic tang minol puina kan man thli chuak te hian mi hring hrisel na eng angin nge a ngong thei ti le heng te hi Central Polution Board ina an standard a pelem ti te a standard atling to kem ti te kha zirchian nan lo nei photo thina ni septic tang kan man nol pui a thli chuak a hi film view ma se lo bol lo fu theya a then phei chu arim te po a chena sa thina ni then khat phei chu ni china kan soitak ang khan kan muni na zirlo awangin sok pit nei mu mal lovin lui korate ti khan paipin an luan ral tir mai thina chung chu kan tuitlan khu ta tlong lui ate lu thla kan pam chhole a kan in le mai ni chu mi pui wan tlang hrisel na khan sa takin ang hong thei ti sia in khang te kha uluk takin an lo en chinin an lo zir chiang to thina ti chuan septic tang hi siam sa
te pawh a awm a siam sa zawrh te awm a chuti rual chuan keimah anina kan theih anga kan hmun hma kan lo siam ve te nen tin heng tuna kan biodigester kan han tih mai kha tiang hmang chi tuna an siam chuah mek te nen khang ho kha an khai khin na kha hriat chak min ka hria khongen rin te hian min han soi chuah sak lok selanga thanga Hemi a test nan hianin COD kan ti hi a ol samawang hianin kan mang tlang puya engani COD kha COD chu chemical oxygen demand ti ni chu enge a khami a thiang hlim bol hele bol lo khami te na kha ti khan choi mai taila chuta chuan Central Polution Control Board tina enge standard value a limit a phalchin kha 250 mg per liter khan ta chu 250 mg per liter ai niam ho kha chu khami ai niam kha chu luya te khan pe thei ti khan ta chuta chuan kumsang ni som ni pani vel khan ni taing ka sia mun som sorry panga vel kha hemi keimani biodigester ba kha i septic tang pa ngai ang chi te tin hei bazar plastic kan siam ang chi te khatiang te kan test kwal tro me ya chuta kan mu chu hei septic tang pa ngai ang chi ya te hei brick a siam septic tang pa ngai te tin khatiang plastic anzor ang chi ya te khana tlang puin zariat atanga sang khazanga vel hi kan mu khan tlang puin Central Pollution Control Board ina an standard chutluk phalo le tina ni chutro le ni ta zani songa tura khan chu zariat atanga sang khazanga hei chen tam tak chu khora pe top te kha anita kha khan kha wang khan chu asang viau wang khanin antina he khora pe lo pe te kha hei environmental khan apoi viau aniti kha luitan te khan apoi viau ni ti kha chiang ta em ani chu ma chuan ani le hetiang hi kan biodigester ho hi atlang puin za atanga zathum inkar hi ni tlang pui tlem han sang ve deuh te chu om ve thoni mo sang deuh chu om ve ani sita kan soitak ang khan a capacity ai sang an lo man khan kha om ve thei tina ni chu tro asang deuh ho kha chu khatiang amang tu tura kan duan ai sang khan ni deuh tlang pui ze zathum vela chu na rima om tonga tro om deuh tem azong sumo se film zathum te poilo film ang reng kho mai ek tuya tan ang chuan trim chuan mo chu tiang vel chu thil om dan ani 250 mg hanti a kha liter khat zela par liter ti na ni liter khata kha 250 mg asang ani chuan Central Pollution Control Board ina an standard apel ti na ni 250 kha chu omje chu tui bol hlo da na kha tuya khan milligram zani somnga china kha atui tha tui thiang hlim nilo apol boi tu kha milligram zani somnga a om tiang zong khan soita ponila achiang thei mai ome apol bol hlo tu milligram zani somnga aya asan chuan mo standard aphalo chuti mek lai chuan hetiang an biodigester an siam hi chuan zate a phatro kha then phei chu a man dan phung dik lo deuh hleka an lo man te khan zathum han kai chang te po om ve ti na ni chu wang chun a tha hle ti na ni a tha hle si hi kan mang tlem hlem ai lai hi chu ril ru chu ha deuh ni china kan soitak ang khan ngai ven tur dik kan ngai ven tok lo ni te po hena lang tlata enge mo ho mai le thon thu phu chop mai ti kan thlir tluk lai hian hetiang te thlir tluk na chang hetaila kan tu le kan fa te kan chung te a that zia te hi in soi mu na chang te hetaila a thale zual om mange ti te kha ur de ulekin kan soi duwa kan ram kan nam kan risel zok nan chu thil poimo ani tlata wangin PhD department in heti khopa an boi pui hi engate kan ngai sak tlat lo ti lai hi zo na lian pui mai atling tlatani chuwang chuan he program lo thlir tu te reng hian min ron zo chiang ra u heta zo chian tur ke ni ai thiam mi thiam tam takan oma chung ho number te kan lo pe se lang chunga kan lo ko hmuang chu an boi pui pe em ani in chung koin lo resale zok nan mai ni lovin I thenom khoveng te an lo resale zok nan anam angin aram anga kan resale zok nan
kan tui tlan te lo thiang hlim theina turatan hetiang hi kan man ur angai tak zet ani ti kha kan soi du nia Benelli TRK 502 le TRK 502X te hi dual sports motorcycle an nia kumina upgrade ani MY 2025 model chu booking ti thei ani ta e bike model hi thil thar tam tak nen an ron thuama TFT display heated seat heated grips tire pressure monitoring sensor baka slipper clutch te aron kengtel ani aman hi chithumin thlir ania booking hi ALS Motors Benelli Keyway showroom cholmuna ti theireng ania chiang du tan contact number a hian biak theireng ani rin te khongain hei hi a brick system chinia thro hetiang a hi nia PH hian an lo design chuak ve thlapa tuna Hemi fibre manga an siam Biodigester kan hanti septic tang chami kan hanti mai pi lama hian brick a siam du tan hetiang hian design tel thap mai boka hei ti hianin a model ta hen an lo siam thap maya tatang hian mi pui van tlang ina kan khia ta na poimo ati terin te hian min han hril lok selanga tanga khomen rin te hei hi brick masonry biodigester kan ti mai pakhat chi kha chu FRP te po kan ti mai kha hei hi thuchil dei ro ti hianin amang tura zir khanin a drawing kha chi sang sang kha ta chi sang sang ti panga som panga som ni nga som thum nga som li le 50 som nga khami ti khan user sang kha lam mai do na tro amang tur za ta zir khan ti khan a drawing a hi chu tiang chuan a sai sang chu tui khwatlang SND division a khian cheng som nin lei thei ani a chu tiang hian an lo sia manga an mystery te mo khan ti hianin a drawing ang khan an lo sia manga chuan hemi hi alu mes kan ti mai hi ero hi chu department lamina anro kan ron tum thin khani a he chu karon boy pui sak thina tin a drawing hemi a partition kal dan vela pai vel te po hi hriat thiam la an nei kha chuan hei hata kan nau te hian ti hian en pui hianin an kal chuak ve reng thin boka a loop me sa hian ni le leitur ti na emya a loop me sa hi tu na kan kal pui da na hi chuan ti hian a thlon hi kan provide sak top inva install sak kan va install sak inva wa sak top maya ti chuan khami a bacteria ero kha chu ni china kan han soitak ang khan a capacity a zir khan inda tam lo maya ngatero ti khan capacity zir khan 30% ang zela kha a bacteria kha leitur ne chu mi bal lina a bacteria kha ni mai khami mi puinan tum tur chu kai mani lama tang chuan a bacteria man zonga kha abaga te a en pui ate hemi lu me so kha chu ti khan a thonang kha deuh khan kan kal pui mi pui van tlang khi sel na tan ti khan PH department hian ma an la a an local pui nual to a hetiang mang po hian lo tam to maya kan hrisel na hian thui tak a ngong iti mayang a tha zong in a ngong ve don ani hetiang ang chi hi chu khat theilo turangai ani a ti chuan bacteria ho an in thla puna an tom him na tur kha loop me sakha heta hian an ni hian siam sa engemaw za tan neya ti chuan chung te chu an va install sak mai ti na anita a bacteria an tom khom na tur an tom him na tur loop mes kan han ti mai hi tangkai em maya ti chuan department hian tuna ri hi chuan a thlonin amamo te tan an la pe thei ria amaro chu department hian a thlona pek reng kha anti theidon lowani ti kha kan lo hriat lok atan atha anga tuna ri hi chuan a thlonin ala ti theya nakin deuh loka chuan a le ngai don ani a loop mes khaina tura hi square pipe aluminium tho angai ta a chung ten vek chuan tuna ri hi chuan a thlonin an pe nakin loka chuan a thlon vekin a ti theidon lowani ti akha kan han soi chiang ni ta sela siam sa ero chu hela hian leitur omreng thunganga tin chu ba ka an ma ni hian an install sak vek an vu sak vek an varem khom sak vek theidona chu tiang tho chuan ni china kan soi tak ang khan bacteria te po kha atul angin an ma nin an va thun sak vek thei reng don ani a system a hi hemi a drawing a hi
เจงสมนี่อินดีพาร์ตเมนต์เลยตัวอมเรงมานี่อินมุนะมานี่มุนโลรามาขันเฮติอังฮิเซียมดูตานชวนเอ็นต้นตัวชัตักไหมเฮียนโลในทับไหมติเสียตักเซตนี่เฮลายเฮียนินanaerobic microbial inoculum anti akha sotilaya bacteria an cultura an khoi punna khamia kha la chuakin a chakle chaklo te ta hen an lo en china an lo test thina hela hen chamber 1 ti kan hmu he tan chamber 2 solai son chamber pahni a oma chamber khata son tanki pahni zelom tanki liya tina ni chu chamber mo a capacity kha chamber khata hian liter singa alenga ti chuan chamber ni ani chuan liter nuai khat solai son an siam chuak reng thei ti na ani ti chuan sota in siam a so pu henry ni khat thil thua a min hal them eng chen rei nge siam ngai bong ek in han ti lu khan bong ek kan han ti hian circulation kan han tia chu churning kan han tia chu kan han circulate then kan pam chuka then kan pam lut le khami a mixing a kha chu darkar khat chung kan tia khatia nga darkar khat chung kan mix to kha chuan kan pe chuak ma thei mai chu ti ni chuan ni khata khan liter nuai khat chung point siam chuak thei ti na ni mo the ma se a bong ek zo ka kha kan feed reng ngai thu ani le bong ek kha eng huna nge in da lu thin liter eng zat nge kar khata in da lu kar khata kar tin in da lu nge kar tin kan da lu ta kar khata voi ni tuesday le friday hen kan da lu thina khoya mi ngen la chu mu thi le dur tlang huna hen kan la bong ek sing tha ni nga tro bong ek sing tha ti chuan liter kar kg za sang khat kan la thina voi khata kar khata chuan kg sang ni ani chu kg sang ni mo ole chu tiang chuan tila hian lo siam mup thin da ni bacteria khan cultura an siam ani thla pun ti ra ni mo ti khan a le du tan ta hian a le reng the ni kan ti to kha khatiang bacteria tha an man khan chuan a man na tur dik tak hemi an septic tang brick type oma chuti rol chuan fiber a siam oma khatiang type khan e bacteria khoi pung zel chung khan khatiang khan septic tang tha man thei ta ni hetilaya in han en chin dan kal manga hi khongai min han thil fi lockdown em ya tuna kan test hi aming chu water displacement test kan tia tuna hian liter ml zariat kan thuna ni achan ve hi tuna ami kan ti kan khoi pum me kan culture me ka hi kan thuna chuan azali dang le hi chu bong ek le tui kan pola ti chuan heta hian a bom ma sabera hian kan thuna chu ml zariat chu chuan heti lai kan thun hian gas alo siam ve ta khami gas ina asiam kha tian he tilama hian heta hian ron luta chuan gas khan ron press ve a khami a gas press khan tu hi he ta hian ron da chuak ve le ni chumi a da chuak chu 50% turania hemi kan ami kan khoya hi a active that lo en na chu 50% khat ling ngei turani chu hetia an pressa an ti hi chuan a vai me te hian a chang hi chuan ron da chuak thina tuna kan han test to china hi chuan ala tha vek ala active vek ti khan tha thei ta ni chu bacteria active le active lo en na ani berti na ni mo hela hian ni china rintena soi chemical oxygen demand COD anti mai an test na kha ta ni khongen min han fil fi lockdown em ya eng tin nge test hei hi a reagent kan ti khan ta a reagent mo hei hi lamhan lo ni ta film ta chu hei hi en na dam doi ber ani mo en na dam doi ber chu ta hianin khami a friend kan ti a ek tu kha hei kan fara chuanin tai kan chuang le ta da ka mi vel chu mi chuan hu a chu kan khak da ya chuan hei hi a result a COD en na khol bera chu a result en na chu ni ta chu ta chuan ta in zu da khan ta na digit in ron mai ni mo ta khana digit in ron mai chuan tiang ho hi kan en to na ho ni ta e orange strong da ho hi chu a COD cha hi ni ta hui homa 300 doi lam pang te he tiang a hring ngu ho hi chu sang khat zanga bol re la chia COD thalo ho kha a sen te o ma a sen te point thalo ta orange rong ho hi
tlang pui na tha tia han en mit po hianin test thang chuan lai en lo pui na engmo chen chu hriat ve thei a chile tha hi chu thei ni mo ole helai hian antinan 250 mg milligram kan han tiang te ka ta na ron lang thin ta a milligram za ni songa ma milligram sang khat lai ni tlat mai a hei chu bol lo le mai a han tiang te ka ta hen lo lang thei ta ni ti chuan hei hi rezen anita a rezen a hian khatiang khan a tui khami ek in thli chuak kan han ti tak sok pitalut kan han ti thina khamo septic tanga tui ron chuak a kha an han farlut ta rezen a hian tan han ti lut le a tanan ti le a result lo lang ta ti na ni chumo tha le mai Vinco Enterprise chuan institute le samek tan Durgapur Road Jindal Panthar le Xtech Ankola Durgapur Road he Durgapur original anti mai Kolkata atangala ania tin Xtech le Jindal Panthar Road te hi biak institute le samek tan retail price atangin special discount an pe thei boke hengba ga hian cement balu brick le SEC block po an kol boke AMC area free delivery an kalpuya zo kholama po an thon thei boke Chiang du tan phone number a hian biak po thei reng an ni Vinco Enterprise Puntharveng Aizol Mizoram Kholum le boruak wap kara chendam thli ingai thinem khovel huapa brand rin tlak le rin kai LG chuan in tan air conditioner range chikim kanron chhop chhuake dual inverter technology mang amanawangin a khola chakbi ka tonei chinang renga avot chakbi khle current ero aren chem hle energy manager feature nei omchun ania electric manzat po I control theni intan LG classic laya man thei hot and cold AC range chikim kanla nei cheu boke e budget boilo turin easy monthly installment in kan pe thei renge LG air conditioners chendam thli D3 business enterprise Ramlu North helai hian bacteria vulna plan pahnia oma plan khata hian tanki ni zel tanki lia tina ni chu tuna hian plan pahnia hian an hral chuwa atam tok ri lo awangin plan pakhat chi hian function ria an tinung ria plan pakhat hian mang ri ni apia jok so chu tuna hian an manglo ti hian mi pui wan tla kan han puang zar thar chhole ta a hemi man tangkai na chang hria anon pung chowa helai bacteria te hi leidu te le hetilai ha an septic tang thami an siam te ron be se ron mang du khan tam huna chuan solam plan te po chu an la mang le zel tura ngai ta ila hela hian khol te pon in chopa chiller an tia hang te hi nakina an la soi fia tura ngai tai la he chol de thupin ka ria ti chuan helai bor hian kok kul lok tiang hela hian barrel lian pui akai khup zong in oma hei hian bong ek lak na ni bong ek hring hi kar khata voi ni an la a voi khata hian keji sang khat ton khat zel an la ni ti chuan pick up in an trip mai thina china khan an soi to khita muthi atang te durthlang atang te nan la ni bong vul ho ne na tangin bong ek hring chuan pick up in ta hian aron tol pheita a hela hian bong ek tuine nan cho koi kha ta hian an han chung lut ta a ta hian chi hri a omani alo filter na tur kha thil noi le thil tum tlang te kha ta hian atlang ve thei ta lova hela hian han filter ta a koi a tui ril kha noi lama tla tla a ti chuan helama hian a ron luang chuak ta a tan a ron luang chuak a ta khuan a ron tling khom ta ni bong ek hring koi kha mom ti chuan a pia hian tui tanki a oma heta tui hi le lama hian an pam lut ve ta ni bong ek nen khuan an cho pol ta a ti chuan a thuai koi tur khan khu la khuan khu amule fan thla ang dewa om khu ina chunga khuan khu flat iron an tibet ve boka mun thuma khu vir ta char maya kha khan tuile bong ek kha a chok koi ta ni koi ta ka khatia han cho nuwa khan hemi khol mang hian bong ek kha bong ek tuine na in chok in pol koi thatak mai kha an pam chuak le ta a pam chuak le ta a he ta hian a pheita kha ta hian a pheita a hela hian a lut thata ni tan a lut thata a
ti chuan tengki chunga an huai khumu mal taka siam dan phung po technical deuh taka siam vek mai kha ani a tun ma chuan hemi chiller an ti hi an hnuai a chung temperature a du tok chia vong tur khan lum lutuk lo vot lutuk lova han siam te kha an du thina wangin tila hen chiller an ti khan da ta ni amaro chu ti khan hunan kal heta an experience atangin hetilaya an bacteria culture kha an han en chin an han en china an han test a ta khanin hemi chiller a boruak vot an han ka luai khan achung thataka alum khan bacteria kha active zokin an kheta a ti chuan hemi chiller a hi an mangzom du talovani ti china khan an mani nan han soifia meng kan ti takna kan soifia ve mai nge ti chuan plan pahni a angin chiller po hi so lai son pakhata so pahni an mang ti na ni chu tiang chuan tilai a hian bacteria an khoi punna an khoi nun na kha an vul na kha elan thatak man neya eta tang hian an thal chuak ve reng ta a chung chu thil dan ania kan phak ang tokin kan han soifia ve a fia tok lo lai tam taka theyang ti ka ringa zot fia du tan phone number kan tarla na hian zo fia mai thei ani a adu tan chuan phone a zot mai lo dewa shefia du tan chuan an office a po hian a kal chil theya helai hmuna po hian a kal chil theya tin tui khuatlang an office puya po apan thei thawa an shevekani an lo hril chak em chuni ti kha kan soi du ania pu henry hian a top kharna min han soi chu sak sela emo han soi chu du te po khathil the ani a hunin pelok teng pu henry khongai oni e soi tur tam tak o manga ma sa kan soi ma sak du chu kan sok pit siam te ni dan tur a siam ani lo na se em ya kan hun ma te na zir lo awang hian sok pit akal dan tur anga kal lo ni ta lo mu mal lo tam em a leimin te po thlen na sa ni chubaka kan septic tank te po lo khata chung tin mai kan boi kan phili thina chung tin te boi na thlen tu ania chu mai baka kan hun ma te na zir lo abaka hian 10 page chuan sokpit te siam lem lovin luya te kan han khoral tir ania heng zong thlir chung hian phc chuan malakna kan han nei ve nia chu biodigester kan ti hi nia tuna kan man lai sokpit le septic tank kan man dan septic tank kan conventional septic tank kan ti mo heng ai hi chuan a thli po film zok mi pui shi sel na le thiang him na ta na ma so na thlen tu ani be sein phc chuan ti hian ma kan han la ve ania chuwang chuan thiang him na konga ma kan son theina turatan mi puiten min lo beng khona min lo ngai ven saka man tang kai thau turin kan han ngen ve ani e kolome he biodigester project kan ti mai a he amrut uana tanga afan hiron kalania central atangin phase 3 a omani phase ma sabber a phase 1 kha sang ni som pakua khana ron thlenga chumi chuan bul an han tran ta a keini pon report kan siam kan han ti khani ta ni ti chuan huna kal zela a phase 2 aron thlenga ti chuan mani loka khan phase 3 aron thleng ta a chu phase 3 chu top ber tur ania aba khi chu fun kha central atanga ron kal tur om to lowani phase 3 sum atang khan material ten han leya ti chuan hei ti hian septic tang thami kan han ti mai khan khorpum ta teu mai tam tak ta hian an check khol to ni he fan a hi a zo chuan he project a hi a to ve mai don ti na anga te po angai thei anga apoi mo ro pui si a ti chuan mi puin kan han khrianga tun kan report atang record po hian mi tam takin an ron fiat bel le dona mang chang kai du khan ron pung tura kan han ngai ni a he project a hi top mai tan chuna uyom khop maya central lamatanga afan hi ngai tu chun zom zelemo hai chua tur dab zelemo ani lo po in chu har sa ni pon state sorkhar tang hian fun hemi tan bik hian si chua dan te hi om thei sela mi pui van tlang khri sel na ngong thei thila ni wangin apoi mo box si ti te kha kan ngai tu na chuan han lut ani a eng po ni sela khatinga malak na tur kha chu thunei tu te thunei tu sang lam ten an bo zui tura ngai ta ila atha ange kum sang ni le som pakua a helai muna nge hian report kan han siam ani a ta chuan hei kum nga akal to a chuta tang chuan fiber manga an siam biodigester kan han ti mai septic tang thami a hi
kan ngai sak nep ang reng khop maya hei hi poimo sia ho u he tiang veka kan siam thei hi chuan kan kor tuite lo thiang hlimanga kan tuitlan tlong luite po lo thiang hlimanga chu chu mi hring hri sel na in a that pha do na ni ha chiang reng mai si ani kan boina tur tam tak kan pum pel thei bokang septic tang khat pai fai reng rengin kan hun le sum kan khoral nan te po kha khata tang khanin alo zi om chho thei don alo ni reng mai ingai ven tlang te u ti in kan han in som ani e ole khati chin kha tun tuma LP special report kan on tarlan thei chu nile phot mai te se